Arni Sivet Parohini Rathom Ke Prapli Angdeng Karbi Anglong Autonomous Council Session Kangni. Dipu Rong Sophia Long Ta Prek Jamadim along Po Angdeng International Yoga Day Katalondun. Hamren along ta Ingdeng Po International Day of Yoga Katalondun. Kardom Karbi Prime Time Long Peneli Junality Mungpi Non Birtang Ton Pen Ajuik Tha Karbi Anglong Autonomous Council Session Hol along Vosik Inkoira Isiani Parohini Rathom Kepra Please Angdeng Session Kipado Kaching Wayason Kaviajo Ghonta Isi Amui Ansi Session Pado Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Ritesh Singh Hichpahem Bhupen Vosik Inkoira Isiani Session Hol along Parohini Rathom Kepra Please Angdeng Session Pado Jaimek Ateng Deputy Chairman Pen Panel of Chairman upon MSCD Uping Maslai Lapen Prabhat Chandro Taro Amen Ingwai Lupusi Session along Pachetak Det Api Adun 2 MSC Barim Pitor 2 Pit upon Kimo Dam 2 Lason Ningkan There Kep Arni Arong Kachivoy Ju MSC Barim Inu Chinki Mesen Abang Pupusi Session along MSC Atum Aning Arlo Alam Chepaklang Rinti Tupit Amrajan Arong Anchot Kali Bukazun Subdivision Ang Parta Karbi Anglong along ta amen kachithang o abang puputa MSC atum chiki modam 2 MSC barim tupid apan kimodam det api session along akapre kachingwai jiason kavia jok deputy chairman pen session ajaimek kangton alam session along pachini lada kachini jia phan chithan me chairman longki timong kiso kimemia jok alang lila deputy chairman Ritesh Singh hisi Parohini Rathom ke Prapli council session charipon আর আমি তাই জন্য অনুরোধ করছিলাম তোমার ফলটা কি সহায় নিতে ফল লাগে একদম পৰিয়াল যিমান পাৰোঁ আমি তাই জন্য অনুরোধ করছিলাম আমি সহায় কৰি মই এই পবিত্ৰ ঘটনা আদিখন আৰু তেখেতৰ কাৰ্যালয়ৰ কাৰণে কিছু অৱদান আছে অৱদান থকা কৰে ভক্তা ৰাইজৰ ভাগ্য পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে যে ফুটপাথ মানুহৰ ওচৰত 500 ভগৱান আত্ম চিৰ জীৱনৰ শান্তি থাকিব কাৰণে আমি আজি প্ৰাৰ্থনা কৰিব পাৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ কাৰণে আমি আলোচনা কৰিব কৈছোঁ যে মানুহজন সহজ সৰল মানুহ 94 years থাকাটো সেইজন মানুহটো সহজ সৰল হ'ব লাগিব স্বাস্থ্য পাতি ঠিক হ'ব লাগিব এই অন্তৰৰ যিবিলাক মনত যাতে লেতেৰা নাথাকে সেইকাৰণে তেখেতে ইমান বছৰ একো বেমাৰ আজাৰ নোহোৱাকৈ আজি 94 ইয়াৰ্ছৰ পিছতে তেখেত আমাৰ মাজত তেখেতৰ পৰিয়াল 3জন ল'ৰা ছোৱালী আছে হৈ গৈছে এয়াৰ মই ভগৱানৰ মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে ভগৱানে যাতে সদায় আশীৰ্বাদ দিয়ে Sominder adang along wo signify inkoira isiani Phoangdeng International Day of Yoga Katalon along pacheton dunsi Karbi Anglong ahem pi dipurong sopi prek jam adim along yoga ni Katalon dun abirta phirang kepen kat news sa hem along birta nang pale Karbi Anglong Autonomous Council District Administration District Health Society lapen NHM Karbi Anglong pen patir pi ponsi kasa indoor stadium along Phoangdeng International Yoga Day jamek kapamandun Bangso Jamek along Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang, MP Horen Singh Be, Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Speaker Ritesh Singh Hi, Deputy Commissioner Mukul Kumar Saikia, EM Atum Amar Singh Tiso, Pradip Rongpi, Khon Singh Rongpi, Mongor Singh Timu, Rup Singh Teron, Pradip Dipusa, Kache Rongpipi, MSC Atum Prabhat Chandra Taro, Richard Tokbi, Dar Singh Ronghang, MLA Barim Bida Singh Ingleng, Pencheng Lok Preng Jam, Asai kam asai pula pen ke theki ding atum chitong dunsi Phoangdeng International Yoga Day jamek mesen pen pachun pon Day of Yoga International Day of Yoga আজি 5টা বছৰ ধৰি আমি কাৰ্বি আংলং এক বছৰ আৰ্ট অফ লিভিং জৰিয়তে শ্ৰী শ্ৰী ৰবিচন্দ্ৰ
ডে'ৰ দ্বাৰা আমি মেছেজ দিব পাৰোঁ যে নতুনকৈ উঠি অহা যুৱক যুৱতীবিলাক বিশেষকৈ যুৱক যুৱতীবিলাকৰ ইউথ জেনেৰেশ্যনবিলাকক সেইটো কৰিলে নিজৰ হেল্থ স্বাস্থ্যটো ভাল। আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস কাৰ্যসূচী। সৰ্বপ্ৰথমে মই কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও ৰাইজৰ অভিনন্দন জনাইছোঁ যে আজি এই 5th ইণ্টাৰনেশ্যনেল যোগা ডে যে ভাৰত চৰকাৰে বিশেষ এটা পদক্ষেপ লোৱাৰ কাৰণে আজি সমগ্ৰ বিশ্বতে আজি দিনটো তথা জুন মাহৰ 21 তাৰিখে ইণ্টাৰনেশ্যনেল যোগা ডে হিচাপে হোল কমিউনিটিসকলে গ্ৰহণ কৰা হ'ল আৰু স্বীকৃতি দিয়া হৈছে। আৰু বিশেষকৈ এই যোগা দিৱসটো এটা লক্ষ্যৰে এই দিৱসটো পালন কৰা হ'ল যে আমাৰ শৰীৰটো যাতে সুস্থকৈ ৰাখিব পাৰে, আমাৰ মগজু সুস্থকৈ ৰাখিব পাৰে। দেহা যদি সুস্থ নাথাকে কোনো এজন মানুহ সমাজৰ কাৰণে ভাল কথা চিন্তা কৰিব নোৱাৰে, সমাজৰ কাৰণে ভাল কাম কৰিব নোৱাৰে। গতিকে ৰাইজৰ ভালৰ কাৰণে ৰাইজৰ কাম কৰি যোৱাৰ আগতে নিজৰ দেহাটো ঠিক ৰাখিবলৈ, নিজৰ শৰীৰটো সুস্থ ৰাখিবলৈ মানে আজি গোটেই বিশ্ববাসী আজি বিশেষ এই দিনটোত এটা যোগ দিৱস হিচাপে পালন কৰে। Halapu Dibu Club alongta Krida Bharati Karbi Anglong District Committee ahin pen patir piponsi po angdeng International Yoga Day ajay mek mesen pen talon dun ada porpai trok apor malom pen Krida Bharati Karbi Anglong District Committee amay pu Ghana terang pen kachari pon amay along mai ki phalam the la pen alui kapachini kong chunbang kumud midhi pen si apor enlo yoga ajay mek mate yoga pen ok pran kachipa me la pen koson si ok pran kachiparing minang jima yoga thanbang sojeng ronghang pen si seke pipon labang so jamek along alhisar po aman pen Karbi Anglong Autonomous Council em lunsing teron manpeng alhia manpen Karbi Anglong Autonomous Council em ratan teron BJP State Committee dunmai pulong ki phangcho kachupa alhia manpen amreng constituency MSC Rina terangpi nominated MSC Ajit Kumar De pen chenglok pinang an BJP asong along arpugedo bang pubang piatum ta chitong dun ang par state national lapen international angdeng along ke patu anatu aman kedo abang pu bang piatum ta chitong dun lapen prek jam asai kam asai pu school than bang ki hoi lapen than bang atum pen chenglok school lapen college lapen prek jam asai kam sai pu school than bang ki hoi lapen than bang atum pen chenglok school lapen college kachari atharia samia tum ta bang so jai mek along chito dun si adp dun rinti এই টাইটেলটো পাইছে যোৱা 2015 চনত আজি দিনৰ 21 তাৰিখে মানে এছেম্বলি ইউনাইটেড নেশ্যন এইটো আমি ডিক্লেৰেশ্যন পাইছোঁ। গতিকে এই যোগা দিৱস যে আমি পাইছোঁ এইটো আমাৰ মানে ভাগ্য ভাল। আমি হাজাৰ হাজাৰ বছৰ আগৰ পৰা যিটো ৰামায়ণ দিনৰ পৰা হৈছিলে এই বছৰটো যোগা যে কৰি আহিছে, কিন্তু আজি ইণ্টাৰনেশ্যনেল যে ৰিকগনাইজ হৈছে সেইটো আমি ধন্যবাদ দিব লাগিব। আৰু আমাৰ ব্যায়ামৰ বিষয়ে মইতো এক্সপাৰ্ট নহয় যোগাটো, আমি এক্সাৰচাইজটো কৰোঁ মৰ্ণিং ৱাক বা ইত্যাদি, কেতিয়াবা জিম যাওঁ, এনেকৈ এক্সাৰচাইজবিলাক হয়। তাৰে ভিতৰত আটাইতকৈ ভাল বুলি ক'বলৈ গ'লে আমাৰ যোগা যিটো আমাৰ এইটো বিভিন্ন ধৰণৰ তালিকা আছে। আমাৰ ব্যায়ামৰ বিষয়ে তেখেতে বেছিকৈ এক্সপাৰ্ট জানিব যে আমি খালী পেটত এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগে, আমাৰ পেনবিলাক মানে লুজ হ'ব লাগে, বেছি টাইট হ'ব নালাগে ইত্যাদি ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এইটো নিয়ম আছে। যাই যি নহওক, মই আজি অতিথি হিচাপে আপোনালোকে যে মোক মাতি আনিছে তাৰ অৰ্থাৎ জুনৰ 21 তাৰিখ
আজি দিনটোৰ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত আজিৰ মুখ্য অতিথি সন্মানীয় ইএম লুনসিং তেৰণ ডাঙৰীয়া, West Karbi Anglong District Administration lapen ok pran kilang asai kam chelang pet pen wo signify inkoira siani Hamren along ta Hamren Government Higher Secondary School along Phowang Ding International Day of Yoga katalon jai mek kepa do bona birta phirang ke hundur kropen birta nang pale the porphai troxia porpen porphai ner kepra achitim apor an yoga guru Arvind Chauhan kheroni pen japonsi yoga lapen ok pran anat kachirap ason aseke kithan padupon jai mek along ADC Anil Chandra Das Dr. Clement Teron Pendanglok Hamren Town Committee Dunmai Puhet Sing Rongpar Socheng VDC Chairman Roman Pato Richard Hanse Pendanglok Ongdung Adatum Chetongdun Yoga Jong Si Klemve Arote Dowai Choche Pinta Ongdung Akiso Pen Chingrai Unji Pusi Yoga Guru Arvind Chauhan Pen Kachetongdun Adatum Apan Seke Kipiahut Than Pachini Pon. Yoga is the most important for our physical health. If we perform daily, there is no need to go to the doctor. As India is the country, last 5 years continue this yoga. This year, our government also desire to spread whole out our district. Therefore, we organize this function. I hope this will benefit our each and every participant who participated today. I thank to our health department who helped us to organize such a big camp here. I also thank all the general public of these areas to participate each and every year for their benefit of the health. Thank you. Okay. Non malom so poraphan birta amuington pa iksana Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkelan, near Don Bosco School, Lifu, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88 008 or 0789 61 69021. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang salahormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesiri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit adu Thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji.
Simonjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731 93652 07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Namo piputhot birta along wang thulo sominder adang along vosik ni phai inquiry sia ni phong ding international yoga day katalon along pacheton dun si delai hawa along ta yoga ni katalon dun abirta phirang ke pen kat news sa hem along birta nang pale Bukazan Development Block pen ada provide trok raji team apor malom pen delai youth club along yoga ki klempon pado lebang so jai mek along ka chitong dun atum laki Bukazan VDC chairman Chris Rongphar Bukazan Development Block AE Resource Singer HDP Sport Association as Secretary Kaman Tiso Bukazan Block Mother Mahila Morcha Achudra Karpana Tisopi Kisan Marcha pen Singh Hanse atum henlo adun thu ada provide ner cap apor pen delai river park along sitami Vidya Bharati hin penta yoga talon dun lebang solong alhiaman pen gachetong dun atum delai RSS Mepu Vidya Ingleng Chunbang Sucheng Lekthi Porsarok Amit Ingti Delai Sport Association Rapkong Chunbang Pinu Dev VDC Chairman Chris Rongphar pen Chenglok Bangkre kitom RSS claim bang puatum chetong dun halapu Delai High Secondary School along sitami yoga ani talon dun lapen Delai hawar angkang sai hem along tin sitami yoga ani katalon dun abirta riptun long Ingdeng trok kep raner kep Karbi Anglong Autonomous Council amahang ketek ani dongkam mukam rong supi along si alil acham pen katalon ponjia puthak non het jong kat news sa hem along birta nang pale Karbi Anglong Autonomous Council amahang ketek ani pining gen dongkam mukam rong supi along si dipula pen hamren pachisik group pen talon pon popusi OSD hamren branch secretariat hamren pen pirang kiatum ang nolam theki jaya hut ingje alang li pena chok non adhiu koson na jai Mexico kedeng ponji mal hai hai ta rat aphan than pachini ponthu la hello lilin tan pining yang tu la hello ilitum centrally sida dongkam kamong si pining kalon tampo ilitum Karbi Anglong Autonomous Council authority tu macam mana tengah si ada si mersen kan talong tampo sida ham branch tame labang sor ni labang sor dap ke gardening a program ta dopan po national flag pas panji ilitum dak Samson Singh statue Korsin Trang statue, dan Reng Bonghom Ronghang statue, dan Dunam Long Pia statue. Itu leader, Karbi Anglong leader, Otomanak Cikimuk pen Ketuji. Landet sidak itu national flag house pun po. Itu Karbi Anglong Autonomous Council IAM tu pensi. Dan national flag house dat pen itu medical dam si, lang teman medical patient dam light refreshment pin po. Lang sidak pen lasopram tang dat sini tumdak dongkam kam itu tumdak pelin tu po. Lasi milihin bancarun pen lo. Iritum Karbi Anglong Autonomous Council amhang athek kulo iritum Karbi Anglong itum Karbi akhe mane Karbi Anglong aphan ke iti special day very special day tas nilhin manchurun pehlo atok anu kedo Karbi an same da kepere dunda ji council nilhin manchurun thank you Karbi prime time angkela pon sikang ton pa iklo do me thakmi kruang thu